Hello guys, karon guys maghakot abog tubig guys. O man ikong kutog tubig guys kay wa di ko kasagob sa eskina guys kay kuan. O man ikong kuton guys nya. Ko indalo sa mua guys kay mao gina akong kinabuhi guys na buntag magsagob og tubig nya. Yang magsagob ta ko eskina to guys nya. Sa man gyud ang kuan guys kay naguba mo kon kasi kulog hapon guys. Mao ko kasagob nya mao ni saluran ni sa ako ang mga anak gabi nya ako ni hakuton pwede kas mua nya to ibutang mua guys diha may layo pud hakutan guys tablog itag hakotan atong silingan bilag tato gata guys abot ko mua guys gata napay manok dira guys magali-ali taon nya di ka ko dalos mua guys muli layo mong gyud di amo kini dili layo ay butang na o dinhi ko butangan naggalon guys ani ay naghamba to 8 to ka galon pasan ko guys tawa ya thank you for watching guys sa aking mga vlog. Thank you, bye bye, and God bless all.